Jambo mkubwa, na ujijulishe kwanza. Jambo sana bwana journalist. Mimi naitwa Ilonja Malima Jules Kuruma. Niko muratibu wa shirika la kiraia inaitwa Sosilevi RDC. Na tumesikia kwamba kulitoka kitangazo moja ya Nouvelle Société Civile ya kusema kwamba biko na balifanya plaidoyer kusudi basiweze bato bazazi basiweze kulipa ile 72000 francs ya examen d'etat kama inakuwa kawaida. Tunaona kwamba watoto wanazoea kulipa ile frais ya participation examen d'etat. Sasa tujue kama na nyinyi ku niveau ya Sosilevi mnakuwa na hizo habari ya namna gani? Asante sana. Kwanza nitasema hiyo habari ya kusema walifanya plaidoyer iko ya kweli, na sisi tumepata hiyo habari kama vile wao niveau ya marezo sosio. Kuna barua moja ilikuwa natembea na zaga marezo sosio ya kusema kama ministre wa education nationale ameandika kwamba watoto wa Sud Kivu watalipa 72000. Alors sisi tulinyamaza kwa sababu hiyo ilikuwa tract, ni habari kwanza ya uongo, haina maana. Ndio maana sisi kama Sosilevi hatukupenda kuingia mambo ya vile, tuliona ni vitu ya ovyo, sio ministre ndio aliandika. Alors wenzetu wa Nouvelle Société Civile wakaanza fanya hiyo mambo yanaita recuperation. Recuperation juu baonekane kusema kama no wakati utatoka nini decision juu ya ile mafre waonekane kama vile hao walifanya plaidoyer, na wakufanya plaidoyer. Hakuna plaidoyer ilifanyika, kwa sababu tunajua sisi wenyewe kama gouvernement central uwezaka kuachia ile occasion kuba gouverneur wala kuma province, kila province iko autonome na ipange bei ya examen d'etat kufatana na hali wanaishi ndani. Alors gouverneur wetu alikuwa yafanya hiyo kazi pamoja na wateknisien wake, walikuwa wafanya hiyo kazi. Sasa subitement wale wa jamaa wenzetu wanaanza kusema nono walifanya plaidoyer kwa gouverneur tusa. Hiyo mambo yote ni uongo mtupu. Hakuna plaidoyer yenye walishafanya, haiyafanyika. Na basi kutokana na hiyo hali, unakuwa na ujumbe gani nyinyi sasa vile Sosilevi kwa baadhi ya wazazi ambao wanakuwa na watoto katika somo la sita kutokana na hali hiyo? Ujumbe ni kusema hivi kwa wazazi wao pose, naona kama hiyo mambo iko inaweza leta shida, inaweza kuingiza chachu kwa wazazi alegare na gouvernement. Sasa na warasire wakaji wa Uvira, wazazi wa Uvira na Sud Kivu en general, ke wawe pose gouverneur ayatoa arete ya kufixe ile mapri, ile arete yatoka, wawe pose wachunge. Wakati gouverneur atatoa hiyo arete ndio watajua sasa kama ni pesa gani watalipa. Sisi Sosilevi tuko hapo tunawagarantir ke wakati wa technicien wa gouverneur watatosha ile arete, tutaangalia kama ni pesa. Ikikuwa mingi hapo tutafanya plaidoyer, ikikuwa ndogo yenye iko kawaida, pamoja na wazazi ensemble tutajua kama ni tutafanya nini. Kama ni ya kidogo na tunaacha vile vile na wazazi wanalipa sasa hiyo pesa. Nakushukuru. Asante sana.